Bunaqasini hali ko'rmagansiz. Qirg'iziston Bishkekdan 2 yoshli toy. Bo'yi 1.75 kg. Egalarining umrini pastda qoldiramiz. Ot yoqsa, mashalloh deyish esdan chiqmasin. بتمنى انساك زي ما انت نسيتني في يوم، بتمنى انساك وانسى ان انا حبيتك يوم، ويجي النوم او يجي الموت بس يسكت صوت والعتب واللوم بتمنى انساك، انا بتمنى انساك، بتمنى انساك.